Jeli čujete? Hvala vam što ste došli, danas proslavljamo dan Crnogorske državnosti, 13. jul, kao i svake godine. Ovaj put, prvi put smo na ovom mjestu, zahvaljujem svima vama što ste došli. Svima vama koji volite Crnu Goru i mislite na njenu budućnost. Nadam se da ćemo se okupljati češće i uvijek na ovako lijepim mjestima. 13. jul, inače dan kada se proslavlja, dan kada je u Berlinu 1878. Crna Gora postala nezavisna država. Živjela Crna Gora! I također 1941. je bio ustanak u Crnoj Gori, tako da se taj dan slavi i kao dan ustanka u Crnoj Gori od 1945. godine. Crna Gora je ušla u pregovore sa Evropom, to je jedna lijepa vijest, pa se nadamo da će Crna Gora biti član Europske unije za jedno 7-8 godina. Prije no što se nadamo, Sa nama su Dušan Karašović i Sonja Stojanović, oni će pomoći nama u plaćanju bogate lutrije. Skupili smo po $400 danas, tako da je to lijep prihod za društvo. Okay, let's go start. Prvi poklon. Ja neću pominjati posebno imena, zato što su u tome učestvovali svi članovi na neki način, članovi društva. Prvi poklon je... Što god bilo. Ja, set za kupanje. Broj je 487-904. It's 487-904. 487-904. Iza nas. Ko je kupio iza nas? Imamo 87. 987-904. Ode u zetu. Tamo ima dosta. Zorane, glasnije malo. Glasna boca. Što se prebati na engleski? Voda iz Crne Gore. Talijanska loza. Dobro, to je naš narod sve. Vidi number, Zoran. Kadovićka je dobro. Kadovićka to je na mjestu. It's yours. It's yours. Sljedeći poklon je majica grba Crne Gore. 047917. Oh, that's me. Dobro, ali je to malo daleko, ja se recimo kako si došao. Imam onaj avion, pa brr i dup. Tu ja živim, nije daleko. Tu ja živim gore na Kjura. Tu i bukvi avionom. Da je bat. Evo što je. So cool. Mine was 895. Yours? Oh my God. I don't be on it. Sljedeće je knjiga od Dragana Tripkovića i ovo.
No, 874. Koji ti imaš 874? How about you? 874. Stojanović, ti su me zajebala. Ti, a ti nikom drugim. To se ja treba dobiti. Sljedeći dobitak je knjiga Pleme Bjelopalić i odabrane pjesme Frana Alfirevića i Olovu. To uzmi ti poslije Bjelopalić. Da se ne vuču žabe. Jer nema drugog ovdje. Koji je broj? Oh my God.